uretse gato ndaje ngiye kukugeraho. Aha ariko nawe sheri koko shango nawe ugira ifemba koko, humura ndaje. ariko se washigoye ngo utunye ikintu ukamara amasaha 5 utarangeraho uba wibaza iki? Dere nk'ubu ngo bageze hano ruguru agiye kuza ubwo surumvye kinini urubishizene nka kinywa kigakora ryari? Ntabwo uzukunika agatsina kanje ari gatoye kandi nshaka kiba kinini. Gira vuba mu karitasiyo. Sawa. Uri on the beat. Sha wakinini unanda kukugeza akazi gakomeye. Nubwo ukora akazi gakomeye. Sha abantu bafite udutsina dutoya. Sha nawe wijyana no ngujije wakinini. Ubu ugiye kumwe gukora akaje ushinzwe. Oui boss. Humura ugira ikibazo konje wamaye ngiye kwibyazamo umusaruro. Ibisubizo tuzabibona nyuma y'amezi 9 wigira ikibazo rwose. Uhereye ubu ngubu kabara kugera ku mezi 9. Sawa. Ye baba we. Ibaza yanyiteguye koko kandi nari bumuhe kandi mu gihe cy'ukwezi. Meza y'umereza nuko wankoreye. Shawe nakubiza. Uzowe ko na kino kinini ari ibintu babiguye cyane. Cyacyo kamubwira. Kora bino binini. Ukimwe. Uzi ko ari nkaniriza ye nkumweye. Mereza shani mwere vana adasanga ntara na kimira. Ese ubu nigikora nyuma y'minota ingana. Uramaze by'umunota cyangwa iminota simbizi. Wacira kinini cyawe. Wowe no bukora ngira n'igendeze. Sawa shandaje ngatere ahubwo reka maze ngate no muntu. God have mercy upon us. You don't have fish on here. You don't have fish on. You can never make. You're supposed to be a dinner man, serving dinner to the students in secondary school. And they never leave. They have left you. Not be juju be that. Ariko sheri nawe uri indaya. Wapi si sheri none subwo ari nkawe wasugwa na sheri wawe agasanga utiteguye. Rero buriya sheri buriya hari ikintu utazi. Kihe? Twicara yamaze nyikubwira. God have mercy upon us. Kahombwiye. Ariko sheri ko numva ufite amafembo nayi. Erega burangiye nakwiteguye mba nakwiteguye. Ahubwo se ni impamvu turi gutinda. Twagombye kuganira twarangije kubisoza. Rero buriya sheri rero burakumubwire. Buranyine dupanga nyine bino bintu. Sha nyine hari ikintu nibagiye kukubwira nanjye ubwanjye maze cyarantunguye. Cyo bambwira cyose nakemera. Pfa kuba tugiye kugenda ukama bikarangira. None se bibaye bitari bushoboka. Ako sheri nawe mbabarira. Abagabo ndabiza ahubwo tugende. Ariko sheri ngende ndiseriye nyamara ntago biri bushoboka. Ngo uvuze nguki? Dupanze ibintu ejo bundi unjeje ibitangaza none uragira ngo mpfe. Humura sheri ntago ndi buguhe nzaguha ikindi gihe. Hello. Humura sheri kuba nari buguhe ntago uri buyitupe. Byore sheri we byore shawe ntago bizi gihore ntago zikintu nanyweye. None se turi kuvugana ntago ari kumbwira ko uri kunywa amata. None se amata yagutwara iki? Sheri ubaye iki? Ave byihore ntiwongere kunkora. Sheri utangiye kuneka imitwe kugira ngo unsambanye. Wabonye umuntu usambanyiriza undi mu kuzimu se? Ukuzimu se kuri utangiye kubona ibidahari. Okay, ni kigeze wemera reka ze nkwe. Umva sha. Cya kinini wanzaniye. Kareba boss. Ikinini nakuzaniye.
ndashaka ko ugenda ukambariza wa mugabo wakiguhaye yuko hari umuti ushobora kukivura mu gihe waba wakinyweye. Boss zuko ikintu yagiye kukubwira cya kintu nakimara kukima yambwiye ati ukimara kukinywa ukabura umuntu muryamana tayari nyine ubwo nyine ni Jesus. Nibyo bitisha. ugupfa nyine nakiri rusigo urumva ari Jesus. sheri kumufata ibinini Jesus. kuki utari warambwiye kare mbere yose gufata ibinini bitumbisha igitsina. Jesus. Nari kubikubwira se ngo yumarire. none se nari kubura ikintu nkumarira. Nabibonye kukimarira kwawe. sheri urapfuye urapfuye sheri we mana we sheri urapfuye. Reka mbwire Satani, reka mbwire nuzewe, Sheri byuka. reka mbwire ngenda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power, ibaha imbaraga. Sorry. Replay, ya replay, yine